know. Yeah, they down with this. Cause they down with this. Koutou katoa. Au mai, i raro, te maunga o Taranaki, te maunga Tītohea, Tukotai Richards, te whau, Josiah Graham, coach today, Courtney Mita. Ana o ngā ngama iti. Ano reira, anei ngā paumuri. Ka haere, ki ētai wai o te whira kei konei, engari kei waenganui o te whira, ka eke panukua raukura. Ai, he whanaunga, he hononga, tērā, mai i tērā maunga, anō reira. Nau mai e raukura ki tēnei whenua o tātou. Ka mau, ka tāhai, a Ngamoti ke konei rātou. Te kaha o tērā rutu. Engari, he hāmene. Ka whati te rārangi, he konei a tino tēnei tino tama. Engari, ka taka te pāoro. Tēnei tino tama. Ko te mea nui, kei roto, te hawhe kākāriki, he konei a tēnei karirau. Ai, ko Braden Nelson, tēnei. Mai te aitanga tāne, mai te aitanga o Ngamotu, me te aitanga o Rotorua hoki. Ko Courtney Mita, rawa ko Jeremy te huia, ngā kai whakahaere mai a Raukura, ko Chris Luke, ko Ray McDonald, ko Simon Rangiwahia, ngā kai whakahaere mai a Ngamoti. Anō reira, ke konei a Ngamotu, kei a rātou te pāoro, tēnei tama a Vili Ame, engari, mihara rawa atu te rutu. Harry. Lots of ball changes in this game today, especially at this time of the match e te iwi. Kei konei a Raukura, mihara rawa atu tā rātou mahi. O te karanga, mai te kai tautoko ki te taho o te whira. Ka rongo koutou ki te me te engari, me tuku te kai, me te tautoko ki a rātou i nainei. Nā te mea kei konei. Many penalties. Nā te mea te pai huki o te āpiti tū. Mai a Raukura, anei te tei tama. Engari, ka taka te pāoro. Kei konei, a Vili Ame, Rover. Engari, mihara rawa atu te maka. Nui tēnei. So big congratulations to these boys and all these boys for the running rugby that we continue to witness today. Anea te ariki, Rogers, he roto ia, ki te nuinga o te kēmu nei engari. Eke panuku, eke tangaroa, a Ngamotu, te tino hari me te tino koa, te ngākau o rātou. Everybody that I know, yeah, they down with this. Cause they down with this.